یعنی که شهر عرفه شهر پیغمبران گفتگی جو هسته. مکان حضرت ابراهیم رو از بلندی با آتش می‌پرتافتند. انا همون جداییم. سلام علیکم برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. چل که به شما گفتیم ما از شهر گازیانتپ به شهر عرفه یعنی به شهر مقدس سفر میکنیم که در باره حضرت ابراهیم و نمرود چل که گذشتگی همش ما یک تا به یک تا میفهمونم. حاضر ما سفر داریم، در حق ما دعاگو باشین. یکم ویدیو را دستگیر میکنین، در همه شبکه‌های اجتماعی پخش میکنین، بعدا میشینیم به حضور تماشا میکنید و از این خیلی نوارها حلاوت میبریم. با ما باشید. در نیمی راه ماشین کمتر وایشید. گرم شید ماشین ما. خیر باشه انشالله که بخیره. نگه با ایران شده که بینیم چی گم میشم. Biraz bekle abi, acele etme. Ozi xayxidim ya bu benim masalay motor patorşa. Ben ama söz meknim o rahat devam ettim bu. Ya bu demek. Abi ne oldu? Bir anlatsan. Şimdi biz yolda giderken Ozi moda rahat teslavdım. Aracın tesisatı sıkıntılıydı zaten. Bazen böyle takılıyor. Nigah کنیم که چی گمش ها bu. جایش چسبیده. البته ki Hele bir çalıştırın ben bakayım. o rahat devam ettim. Kompüter vayron şudaga rahat damundagim. Kani kantar bestim. Evet, arabayı bıraktık abi. Yürüyerek devam ediyoruz. Evet, ciğer için değer. Ciğeri yemeden Ciğer yemeden bir sıkıntı yaşadık. Allah'ın izniyle çözebiliriz yani. İnşallah. Hadi bakayım. دوستان عزیز از ما اومدیم ماشینا پارکوفکا کردیم. Ben de maske takayım da. Takla. Sonra işte şimdi sıra neydi? İlk önce ne yapacağız? Önce ciğer. Önce ciğer. Yakın, Urfa'ya geldin ciğer. yakın cigar mehrem. Yani şehri Urfa'ra cigarış بسیار مشهوره. اینجا اومدی یکم میخوردگی چیزت جیگره. اینک ما هم بایامون موندیم ماسکومونا رفته استمان ببینیم. Kalyan. Kalyan mı içiyorsun yoksa? Kalyan vardı orada. Çıkali. Çıkali. Hay دوستان عزیز اومدیم حاضر یعنی جیگر میخوریم دقیقاً میخوریم با شما نشون میدیم.
خیلی بولازد کمتر نه که تزه نباشه مزهش خیلی جالب با مزه در اینجا اومدی سحر قطعی جگر کباب میخوریم. خوش دوستان عزیز، حاضر ما از خوردن جگر بر اومدیم. حاضر نوبتی ana همون manzarayı ki همه ما شما intizorem. Akif sen ne diyorsun bakayım? Yani Urfa'ya arkadaşlar geldiğiniz zaman zaten yapmanız gereken tek şey ciğer yemek. İlk önce yiyeceksin ciğer abi. yiyeceksin. Abi ciğer yiyeceksin. Ana, Ciğer Akif, yedikten dur, sonra dur, balıkla ciğer göle yedin. gideceksin. حاضر میگه که کدام که شهر اروپا میاد یکم جگر میخوره یعنی جگر کباب. Ciğer yedikten sonra abi balıklı göle gideceksin abi. بعد خوردن gölde جگر Orada gezeceksin. همون منظره که حاضر Manzarası به شما güzel. نشان میدیم. Oranın tarihini hissedeceksin. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer orası. جایی که حضرت ابراهیم در آتش میپرتن انا همونجا میریم. Şimdi de oraya gidiyoruz. حاضر میرویم. در اینجا اگر نقاب هم نکنی هیچی نمیکنه، لیکن جایی که بسیار آدم های من خواستم که نقاب ممنونم. علاکت از همینجا سر میشد. در اینجا ماهی ها رو میبینیم، ولی از ما جای اساسیش میریم. علاکت ما از در یعنی همون منظره ای که در حقیقت شما میخواهیم ببینیم در اومدیم و نصیب کرده باشه همشه نشون میدیم و میفهمونیم. خدا السلام علیکم پدران، مادران و برادران عزیز. از جمهوری ترکیه به همه شما سلام میرسونم. فکر میکنم که خوب هستین. اینجا هستین ما در یکی از منظره هایی که همه شما رو میخوام که بیاید اینجا رو زیارت کنید، چون که همون منظره هست که حضرت ابراهیم رو از بالا ما بالا هم میریم، از همون بالا به آتش میپرتن و در آن همین جایی که میبینید در اینجا ماهی ها است و در اینجا میپرتویند و مثال به امر خداوند همون آتش با آب مبادل میگرد. به همین خاطر خواستیم همین جای مبارک رو برای شما نشون دهیم. برای همین ویدیو و برای همین منظره زیبا رو همه ما دیدن لایک و پدیلیت کنید. بعدا به حضور میشیم یک جا تماشا میکنیم، ما رو پیگیری کنید. خوش دوستان عزیز، در چخت میکنید از طرف دست راست مسجد است و در اومدش همین جا است. در اینجا ماهی هایی که مثال من درباره‌اش پورتر معلومات میدهم، ولی از من میخوام که تنها همینجا را نشون دهم، چون که شاید ممکن نباشه کامرا کنی فهموندن کی میشه. اما اش رو یک تا با شما خوب میفهمونم. میرم. الان که چخیلی که میبینید ما وارد شدیم در داخلی همین منظره زیبا. میبینید در اینجا ماهی ها هست. ماهی ها رو بینید کم پرور ما وایش میتیم یا برای ماهی ها رو جمع کردن های دوستان. حاضر ماهی ها رو ما همش رو با شما نشون میدیم. این خوراکای ماهی ها میشه. خیلی که از میبینید ماهی ها جمع میشن. نگاه کنید، دیده چه خیلی منظره زیبا. یعنی که از اینجا خوراک‌ها رو میدیم با ماهی ها و انشاءالله که سوابش هم برسد. نشید توجیهش میکنیم میپرسیم. خوشتون شود. خوش دوستان عزیز، همین منظره که ببینید در اینجا از همون بالا یعنی که پرتوفتنیان و در اینجا سلام، نامی من یعقوب از این شهری اورفا هستم. از طرف این حکومت شهر وظیفه دارم تا سیاحان رو به تاریخ این منزل از نزدیک رایگان شناس کنم. به شهر اورفا خوش آمدید. اورفا شهری پیغمبران است. اول به شما این رو بگویم برای چی پیغمبران به این شهر آمدند. اینجا مسوپوتامیا می باشد، از سببی که دریای دیجله و فرات در اینجا است. مدنیت ها اینجا رو انتخاب میکنند. حاصلناکی خاک اینجا خیلی پرثمر است. از سبب خیلی بد بودن مدنیت اسلامی یا اینکه یکتاپرستی خداوند پیغمبرها را میفرستد. یکی از این پیغمبران حضرت ابراهیم علیه السلام می باشد. ابراهیم خلیل الله در اینجا زندگانی میکند. پادشاه بابل نمرود
будпараст ва сангҳоро будҳоро парастиш мекард, ҳазрати иброҳим бошад зидди он будҳо бармехезаду онҳоро мешиканад. намруд бошад барои ҷазо додан ба ҳазрати иброҳим инҷоро ба оташ мезанад. ягон ҳайвон ба ҳазрати иброҳим ёрӣ намерасонад то аз оташ берун шавад. азбаски хачирҳо танҳо ҳезо мекашанд, худованд онҳоро ҷазо медиҳад ва онҳо таваллуд намекунанд. ҳазрати иброҳимро ба оташ мепартоянд. оташ хеле бузург буд ва касе ба ӯ наздик шуда наметавонад. дар ин боло қалъа аст ва қалъа ду манораи баландро соҳиб аст. ҳазрати иброҳимро аз он ҷо мепартоянд. аз тарафи худованд ба оташ амр мешавад. сураи анбиё ояти 69. маънои оят ин аст: гуфтем эй оташ бар иброҳим сард ва саломат бош. оташ дар ин аминҷо об мешавад, ҳезумҳо моҳӣ, яъне оташ ба об ва ҳезумҳо ба моҳӣ мубаддал мегарданд. ин ривоятҳо ҳақиқат дорад, албатта ки оят вуҷуд дорад. золиҳа духтари намруд, ӯ низ ҳазрати иброҳимро бовар дошт. ӯ худро ба оташ мепартояд ва ба моҳӣ мубаддал мегардад ва касе ӯро бинед, тамоми хостаҳояш иҷро мешавад. ин моҳиҳоро хӯрдан мумкин аст? на, ин моҳиҳоро хӯрдан мумкин нест. сабабаш муқаддас будани онҳо мебошад. касе ба онҳо даст дароз намекунад ва албатта ки муҳофизатгарон инҷоро эмин нигоҳ медоранд. мегӯянд ки агар моҳие инҷоро истеъмол кунед, ба фалокате дучор мешавӣ. оё воқеияте доранд? на, воқеияте надоранд. ҳозир дӯстони азиз, мо дар ана ҳамон манзарае ҳастем ки аз сабабе ки мисол ҳамин вабо ҳаст, мо натавонистем ба боло равем, вале ана ҳамон ҷое ки ҳазрати иброҳима аз ана ҳамон боло мепартоянд ба тарафи поён. ҳозир бо ба туркӣ ҳама шахшудар мефаҳмонам, ман худам тоҷикча бо алоҳида мефаҳмонам. каме пеш ба шумо ҳикояи ҳазрати иброҳимро нақл кардам. дар он тараф ду манора аст, хеле ки мебинед. иброҳим алайҳиссалом аз ҳамон ҷо партофта мешавад, аз ҳамон ҷо ба поён ба оташ мепартояндаш. аввал ҳазрати ҷабраил ба ҳазрати иброҳим мегӯяд ки туро наҷот бидиҳам ва ҳазрати иброҳим бошад мегӯяд ки рабби ман яктост ва маро танҳо ӯ наҷот дода метавонад. як ривоят аст, дар он ҷо иблис пайдо мешавад, ба бадани инсон медарояд ва ба намруд тавсия медиҳад. иблис мегӯяд ки ту ин тавр ё шакл ӯро партофта наметавонӣ, рафта аз ҳарран як циган биёр. бахшиш онҳо бо хоҳаронашон зино мекарданд ва онҳо дар вақти зино фариштагон мераванду ӯро роҳат мепартоӣ. ва ҳазрати иброҳимро мепартоянд, оташ ба об ва ҳезумҳо ба моҳӣ мубаддал мегарданд. дар гирди ин қалъа чоҳе вуҷуд дорад. тахминан 30 то 40 метр чуқурӣ дорад. намруд ин чоҳро барои чӣ кардааст? барои ба тарафи дигар касе нагузарад гуфта, таҳашро пури об, болояшро сабза мекунад ва шахсоне мехоҳанд ба тарафи дигар гузаранд, афтида мемиранд. ин қалъа дуто роҳи пинҳонӣ дорад. як тоаш аз ин тараф, дигараш дар пушти қалъа. онҳоро истифода бурда ба қалъа баромада метавонед. ин масҷид бошад даргоҳ аст, айни замон ва маконе ки ҳазрати иброҳим таваллуд мешавад.
канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.